Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Namar kajing jelai siapa palat jong ki samla ki balangop ha kajing di yo drok ha ki babun ki snong ki bahap hapo ka jeli jong ka snong maulai kaseng samla maulai pulun ha kasengi baar ka khat khandai tarik unaitung arajar arfuar kala IT da ka jingtho show menteri ketenat kampo yeng ka sarkar jela uba lakmen rembui baun ai jing menjur ban bu no da ki pulit anti narcotic task force ban khanrai ki nong khai drok ha ka snong maulai kenang ban penduk jat ya ke jing khayi be an yo drug ubalapan sosat ya ki babon ki samla ki belasya te merau hau niu jing di ubasniu ha ke jing keren bat kilat patai kubor u president juga seng samla uba Samuel Biam ulaya tu babon ki samla ki balangop hau drug kilaya kenduk mau siang naba Kim Kotbor Satya ban Lek Syak Sumar hagi private rehabilitation center ban nakaliang juga seng samla kala kerpat ia ke sarkar bahkan play daga rehabilitation center ban penyai hi da ke sarkar kenang ban aijing sumari ki samla ki bala im kerni how drug pi belengin lek ran belengin buri ko pertai ke jing sisa pertai ke tip ko pertai ke lapau bagi jing jelai jung drug sengi henti drug santi ko mulai jungi ni bagi kun samla ihap ki barit sya alam bakla ingok drugs kadang kejing jelai ka jingop jong ki kena samla ki samla ani buat kira babri ru kunjuk lagi ihap ki barit ba kejing jelai jong drugs kapelong yaki bakin ngop hawi jong di usnil ba kebut jing pat yaki mentah ki singi ki kono belengi hak personal nomor bandan do yaki NTFT mengthei nomor balada tang mulai PS penemla su ban pe yaki jing hawi di bunil drugs mulai PS kan pe tang trafing kan pe tang ya ga song san kan pe tang ya kikis per bagi yo mak ki pe tang kikis tu kini ki ki bangi ki personal saka sa home star ba dalam kapalahi ba un bu no ya ka un set up no ya ka NTFT mong ti po mulai kanang bala ban coffee new drugs kai lamar ke jing jelai jong drugs hapo mulai jongi ngai pi ko bang bene pilai hi ko bor ban hagi kisnang hagi ki singi ki por la dai hagi ki bla dam ba itu jing syakem di remote ki sama na po mulai ngimburi ya ta kadai kawai lagi dawa belong ini bangindran ke jing solai rain bangindran ke jing sokhian da mata bangim kwa ki sama jongi po mulai kin ngop ho drugs leni kin ngop kin jat ho drugs leni kin chu usak ma na ke jing imya ke jing ya ti jongi pi ngilanda experience ni kani tu pi bag lupun kini ki samla bawa nak kilong yeng long sam beduk le pi license Asia ke jing long juman tu kin bagi ngop ho drugs ki hak bentuk ben thiem ki hak ben prong sing beri kin hak ben le kan kan kam tak ben yo bisa ben thiet drugs kini ke jing ya ke bangi kedua wala long kepala hi nak le government ke di bicim kai ke kamat mungkin set up dan ba kedak jing relang kat di dalam senang per ngin la betek rekam yo drugs nomor ba kini ke jing mak ba maaf lah hagi ni ski por mata nomor tertawa dengan personal benda yo komin star yo balada ya keseng kai klau bila penduk jai beli film penduk jai drugs tegani ke jing personal ko jongi saka government bagi kerban skep ba unsim kai ne kam bat benda hak mak jongi hi mena la pun cha ladang kembakla sepok polis sepok home department bakin sim kai kini ya kini kam ban set up ya kini ka NTFT jadi kerban skep bakon orlong kam kini kam nomor ba jing jelai tan jong new drugs na itu piga ni personal show minister ba ukran sepok ka saka social welfare department nomor human star udah nak kebor mar kita nang hapok tim de sutu gi magi betul lagi kap kejingwan kejungi hi kalau bagi personal sa government hi kalau bagi set up ya ka rehabilitation center hapok mulai balik dan kam hap set up ya ka rehabilitation center hapok mulai nang tahu new drugs nomor ni tu ipi ibu buan ba gi yeng ki wan gi yeng long sam beduk bejenjaki ki pagi sebelas jendong ki sebelas yeng beriu ki belak kam lan ki belak syukendoi pendoi jepok kat bayo ai hendak kikun pat ngop ho drugs anda hab kikun kila ngop ho drugs ke poka pelong iki pa berbu jeng e pat iki kumno ban nyarap pat iki kikun bakin light no drugs dan bakin lek support ke private rehabilitation center jeng siu ko behe jadi hal tak kena mengingiwan berpersong home minister badalong kepala ba un set up ya kani rehabilitation center apa mulai kenang bakan long jeng rap pat iki kilong yen ki langsam ki beduk kedua nomor kan itu ipi kani report kawan nak kapor sengi bagi kimi pana gidong tan per kesang mulai ki personal ski tos ya ladang gila lada pila penyo ki kunjungi ban bu support rehab lamar ngimla bersiu kedua
Tengi kebut ini hajik saya ingin pai. Ni keren ceki ni private rehabilitation center hab hi ban siu ceki ru. Teh lagi lah keren pat yang home minister. Kalau uang ba hoi ban set up kalau ka be. Henry pat uang hak ban keren ban ceki ni private rehabilitation center ban bakin magi kinyaram. Teh ringi lah keren ki bala dafi ka government hi ka di ban funding ya ki kran ba kin la ban nyarap pat gini long sam bedung ki bam la si ban si ya kedor bahek. Kini ka jing personal jungi sau home minister ka bagi ban personal dapat taka interest jungi pai ba ko mulai kham tam ngim kwa sama mulai kin jat kin ngop how drugs. Kini ka jing personal jungi